Kinoilam keseng kasi umtro kila pelong ya keshat ngoblay shat suk mensim ha kesin ke basau ha ke pra bat kendai terik urempang ha ke bapalat nyau pongut kitai soti bat nrupusan ngut kirang kensai kila mi ahmadan shat ban penpau ya kejingkemen ban aingu yoblay terai kenrat nong bu nong tau na ke benta kejingkerku babun sertap bola ai ho nu snem balala ha kilong ying long sem jong ki kun kiksi unyau terap nyau skum. Diki hajar ngut kilong kemilong kepa kisamla samhoi bat ki hebrit kentai bat cendrang negi shinong bamarjan kitut shikini kelempung shat. Kamadan shat berok kawai kala pernai bat stem kemur daki kor ki kriam ki basyat palang na karyam kabet jeng ki thei soti bapenki terpeng bat kirang kensai ki bamasti bat ker tawir saudong ban ker bandai ala kajat benriu hakini ke shat aingu blai hisin chisnem. Kani kapur kasyang kaya hap tek bakajingwan yuk kejat ka ayom per em habaki kun kiksiu nyau trap kila dep ban lum ban nang ye karep karyang uso upai ber usembai urnai. Habala dep kasyat ngu blay mentakin penkre ban sedang biang ya karep karyang haki lingkar risai bat haki pentor ki hali jongki. Kiri orang ba ki belawan pensngan na kaseng kasi seng kemi na shilong ki kentup yu orang ba Robin Kurba President Seng Kilang Rangba Sukdor Karakor, Assistant Secretary, Rangba Shembok Nongklau, President Sengkasi Riboy Pelun, Rangba El Sungo, President Sengkasi Umtro, Bat Bun Ngut Kiriu Kmat Nathem Riboy. Keteng jua dari wan sido katamau wangiri nakana tapseng nakana po intro hadisya kedai ngidi ke tapseng tambah hadisya ngidi ben long nok kasar kelmo namar mang la kentup lu ki nyotli patliki snow tambah ngi kentup lang hayu pat ni sim kawe ka tapseng kata kali tapseng kasi intro kadai kasyat kadai kaseng ka ba ni lek mo ni nek pensa nang mutaki tenrai mo kumki khasi tenrai ke ba ni penek pensat kum kasyat kum kalek niam kum kariti di dustur ni penek lut ni baro ha ka sengkasi ni shimbe ka wika kerteng ni penek pensat lut ka riti dustur baro khot kat badon ni penek pensat bet dei leng ba ka jing kmi inti jongka sengkasi te ni ka sengkasi itu to mang ida menta bat ha ka sengkasi jongki sengkasi kimi maka dei ka jing kmi inti jongka sengkasi kimi ke ba pet balum lang ya baru kita seng kebadan hapo rikasi kang ba ngelong mit kawai ka kat seng ni kum kita seng baru kebadan hapo kabri uhnyo trap di kentup lang haju dia kata kebaga dikmi ina tapat kadeka kat seng kadeka seng kasi kini ki ayom ki bagi bagi pau mat jog dili ka slap pe iki ai jing biar jing big jing yang harus yang kasa biar dan kelekon kita tak paham gaji kerap yang pakai gaji kubun kom harus ini usul komisi komisi nak tahu di pelong ya di Indonesia subsidi mungkin dan wah bagai perem kenang sedang buat ni Ipa wang yusen, dia yang long senang bermain, yang Islam ingin beri kumpulan itu. Ngabui dari kemudian dan kompromi yang penyanyi yang mereka sengkasi intro, yang presiden yang sengkasi Riboy Pelun, Shembok Nongklo, nanti dihot jong sengkasi Hangyo Hongtro. Bajabar Ibalaywan semesta Leopold Hangban pun air sini ban puncong shift dari kesyikakan kemarin ini dengan keseng sidang midar sangat berkata bah ide bani kumbal awal itu diruai kendriam ni penangan ubai uwal udai upai kasih bayar data dalam isu Dalam dari musim men ada kata bah
Mayroong bahan di tahan di boy. Kau kalau saya dekat ni, bat kalau jadi boy aspa malaysia. Ada kesian ke pasal, ada bukit berdoa. Bat mengakui nanti mau belajar berat, unang kesian di tahan dah kesian tang bagi saya kesian untuk bat kalau pesawat kenal sport, mar kanyam dari beliau bertesan. Ini soal dan yang mana dapat bakat kaya, kejong kue kaya internet, kejong ipa, kakam. Abang yang sungkan, bakat kumpanang ya impor Islam, karena kiu ikan seng di Thai. Ketang lagi kebangang presiden dari seng silang. Ada seluruh komisi kata keseng kasih wave yang jauh berat keseng kasih nan jauh kohok terai ke air sini mengenai ya mengenai kecil pramil luar himan jadi ihap dan penpindah era kecil ini uno bangin penting baik baginannya penaha badan internet yang akan dikinong kasih ada sosmed pun dan kata ani lapor